pozdrav ljudi svima. Danas ću vam pokazati kako slušati pesmu preko USB flasha na FM transmiteru u bilo kojem autu i da slušate pesme dok vozite. Tako da, ajmo mi da počnemo video. Znači, prvo što treba da imate jeste FM transmiter koji ima ovaj USB priključak. Zatim uzmete, povežete na upaljač. Evo ga. I vidite, piše radio stanica koja piše. Znači, ubacimo stanicu. Evo ga, znači ubacimo stanicu, imam flash sa pesmom imam sa autorskih prava pesmu, pa moram pustim za Elizu. Znači kad ubacimo flash, evo ga, znači radi flash kao što možete vidite. I zatim, znači menjate pesmu. Čekaj. Tako. I sad slušajte za Elizu. Sad će se raditi, evo ga. Znači, kao što možete vidite, znači radi FM transmiter. Super. Ljudi, ako želite i vi isto koristite pesmu sa transmitera, ako želite da pustite pesmu preko sa flasha u autu, potrebno je da imate FM transmiter, ovaj ovde, transmiter. Ako imate problema da ubacite, čekajte samo smanjim pesmu skroz. Ako imate problema sa transmiterom i neće da pusti pesmu sa flasha, slobodno mi napišite dole u komentarima kakav je to problem, pa ću da vam reći koji je to problem. I vi mi napišite dole u komentarima da li imate i vi FM transmiter i koji auto imate i koji radio imate. Ili imate CD player ili običan radio samo. Pošto ovdje ima CD unutra. Evo je Family Friends, onaj klip, kad sam napravio klip Family Friends Foundation, ubaciš samo disk, a ja ne mogu ubaciti disk kad ima već disk unutra. Tako da nećemo to sada. Ako želite da isključite, da ne slušate pesmu, znači ako želite da menjate pesmu i da vratite nazad pesmu, samo ovdje kliknete, ovdje ja mislim da se pojača zvuk, ja mislim. Čekaj. Znači, ne bre, šta sam uradio bre? Znači, kad držite ovako, smanjujete i na desnu stranu pojačate. To je jako lepo što su napravili. Tako da ljudi, to bi bilo to. Nadam se da ste uživali u ovom videu. Ako jeste, pišite dole u komentarima da li koji marka i model imate FM transmitera, pa ću vam reći da li možete slušati pesmu sa flasha ili ne možete. Ako želite da isključite, samo isključite ovako flash. A ako želite FM transmiter, samo gurate ovako. I evo ga, FM transmiter ne radi više. To bi bilo to što se tiče ovom videu. Ako se svidio video, bacite like, subscribe se moj kanal, što sam 100 puta rekao. I mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!